गोयची हिरवळ तिगून उरची म्हूण टीसीपी ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट रायट्स TDR संकल्पनेचो विचार करता। टीसीपी मंत्री विजयन चीफ टाउन प्लॅनराक 8 दिसां भितर कन्सेंट पेपर तयार करपाक सांगला। रिजनल प्लॅन 2021 नव्या सरकाराचे मुख्यमंत्री आणि टीसीपी मंत्र्याची टीसीपी अधिकाऱ्यांबरोबर बुधवारा पहिली बसका जाली। ड्राफ्ट रिजनल प्लॅन 2021 कितलेशेच NGO आणि पर्यावरण प्रेमी बोवाळ मारतात। हो प्लॅन लागू जातकूच गोयची हिरवळ ना जातली म्हूण बोवाळ आता टीसीपी DTR संकल्पना चालीक लावपाचो विचार करता। Basically, agriculture area being converted for non-agriculture purposes. This is what is the fear. Now, I happen to be also the agriculture minister, so I have to protect agriculture. At the same time, we have to plan our towns and our villages in such a way that Goa looks different. Goa has planned development. Now, for which an idea has been mooted today of development rights on lines of TDR, transfer of development rights, in which is prevalent in our neighboring state. Now, this is just an idea at the moment. We have asked the chief town planner to give us a report, perhaps in a concept paper, maybe in a week's time, and we'll be then deciding. DTRाक लागून शेतकारांक तांची जमनी राखून 4 पैसे जोडपाची संद मेळटली। तशेंच जांकां एग्रीकल्चर जमीन नॉन एग्रीकल्चर म्हणून बदलपाची आसा तांची आमी काळजी घेतले, तांकां जमीन सांबाळूंक अर्थीक आदार करतले म्हूण विजय ताचो प्लान सांगता। बेसिक कन्सेप्ट कळ्ळो न्ही कितें तो? बेसिक कन्सेप्ट असो आहा की शेतां जर राखतले आमी, खाजनां राखतले, सॉल्ट पॅन्स राखतले, कन्जर्वेशन एरिया राखतले, ओ सिटीनी ग्रीन एरिया ज्यो दिसतात त्यो लागतले, ओ CRZ एरियाज लागतले, जाल्यार आमी हे एरियेक एक क्रेडिट्स कशे दितले, which will be like development rights which that person could get to encash. So he will not want to convert it. Why does a person want to convert his land into non-agriculture? Because he feels that by retaining it I get nothing out of it. So here you are incentivizing him to retain its status and not to convert land, and therefore preserve Goy and Goykarpon. व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार आणि सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। कथित मायनिंग स्कॅमाचे वर्स 2013तले केशीत आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकाराची क्रायम ब्रांचीचे SITन सुमार 6 वरां चौकशी केली। मात हे जबानेंतल्यान ठोस अशें कांयच सापडूंक ना म्हूण ताका शेनवारा परत एकदा चौकशेक आपयला। मंगळारा आपयल्लो आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत SIT मुखार आयलोच ना, तो खंय गोंयांत ना, ताणें SITकूय कळयल्लें ना। ताका परत एकदा समन्स धाडपाची क्रायम ब्रांचीची तयारी चल्ल्या। घेवया एक ब्रेक।